Iyi weekend ni imwe mu zitazigera zibagirana ku bakunzi b'amakipe agiye akomakomeye mu mpande zigiye zitandukanye ku isi yose, ariko by'umwihariko ku bakunda kubetinga. Twihuse cyane duhera no mu Rwanda kuri gatandatu byari ibyishimo bikomeye cyane ku bakunzi ba Rayon Sport nyuma y'uko ikipe mu kibo wayo APR FC itakaje amanota atatu kuri stade ubworerane i Musanze, itsindiwe yo n'ikipe ya Musanze ibitego 3-2. Kuri iki cyumweru byari ibyishimo ku ba Rayon Sport bose, byaje guhinduka amarira kubera ko nabo baje gutakaza amanota 3 batsindwa na AS Kigali ibitego 2-0 kuri Kigali Pele Stadium. Police FC yo yakomeje gusigasira umwanya wa mbere bwatsindaga Gicumbi ibitego 2-1. Twihuse cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Chelsea the Blues niyo bimbura andi makipe yose gukina saa 8 n'igice kuri gatandatu maze yitwara neza itsinda Burnley ibitego 2-0. Liverpool n'umutoza Arne Slot bikomeje kubayobera kubera ko wongeye kunyagirwa n'ikipe ya Nottingham Forest ibitego 3-0. Umutoza Pep Guardiola na Man City bakomeje kwereka Arsenal the Gunners yuko bayiseriye uyu mwaka baze gukana igikombe cya Champions English Premier League nyuma yo gutsindwa na Newcastle ibitego 3-1, hahise hajyamo amanota 7 barushwa na Arsenal yowe. Saa 12 n'igice kuri iki cyumweru umutoza Mikel Arteta na Arsenal ye babifashikemo na yaciye yifashishije kunyagira ikipe ya Tottenham Hotspur muri North London Derby ibitego 4-1, maze bishimangira gushyiramo ikintu cy'amanota 6 kuri Chelsea ya kabiri ndetse n'amanota 7 kuri ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa gatatu. Kuri uyu wa mbere Manchester United byayinaniye gutsinda Everton y'abakinnyi 10 mu gihe kingana n'iminota 80 yose, maze Everton itsinda igitego 1-0 bituma Manchester United bikomeza kugorana kwinjira muri top 5. Muri Espagne ho Real Madrid yongeye kugaragaza ko itari serie ubwo nganyaga umukino wa kabiri yikurikiranye na Elche ibitego 2-2. FC Barcelona yo yari yagarutse kuri Camp Nou stade nyuma y'igihe kingana hafi n'imyaka 2 itayigaragaraho, maze itanga ubutumwa ubwo yanyagiraga ikipe ya Athletic Bilbao ibitego 4-0, maze bituma isatira Real Madrid dore ko hasigayemo ikinanyo cy'inota rimwe ryonyine. Bayern Munich yo mu Budage nk'ibisanzwe yatangaga isomo rya ruhago ubwo yanyagiraga Freiburg ibitego 6-2 mbere y'uko kuri wa gatatu ikora déplacement mu gihugu cy'Ubwongereza Londres kuri Emirates Stadium guhatana na Arsenal the Gunners muri UEFA Champions League. Munyemere nsoreze kuri rangiranwa Lionel Andres Messi wafashaga Inter Miami kugera ku mukino wa nyuma wa Championnat Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo banyagiraga Cincinnati ibitego 4-0. muri mukino watsinzemo igitego anatanga assist 2 bituma yuza assist 400 abo umukinnyi wa mbere umaze gutanga imipira ivamo ibitego myinshi kurusha abandi ku isi n'uwari rw'ibitego 1300 amaze gutanga muri kariyeri ye. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist G Blues. Ciao ciao.